akaba asanishwe igifungo cya burundu na mukamwe n'icyaha giheruka nk'uko iyi BBC nyine yabikize hanze. Abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko Bisawa ufungiwe muri gereza ya Brooklyn ari umuntu mukuru mu gatsiko k'abagizi ba nabi b'Abayapani kazwi ku izina rya Yakuza, agakorera muri Sri Lanka, Myanmar, Thailand ndetse no muri Amerika. Dusubiye kandi ku cyamakuru umuryango waratubwira ko mu gihugu cya Australia musenyeri muri Kiliziya Gatolika yafunzwe azira ibyaha birimo gusambanya abana. Ni musenyeri Christopher Sanders wo mu gihugu cya Australia washinjwe icyaha cyo gufata ku ngufu mu rukurikirane rw'ibyaha bishingiye ku mibonano mpuzabitsina, bimwe muri byo bikaba byarakorewe abana. Uwo musenyeri w'imyaka 74 yafunzwe ku wa gatatu w'iki cyumweru ahitwa Broome nyuma y'iperereza bitegetswe n'igipolisi cy'intara ya Australia y'Iburengerazuba, ndetse na papa akabiha umugisha ati mumufate. Musenyeri Sanders usanzwe ahakana ibyaha ashinjwa gukora mu gihe cyahise yangiye kurekurwa ku ngwate kandi akaba ku munsi w'ejo kwa kane yaragejejwe imbere y'ubutabera. Arumwe mu bafite ku rwego rwo hejuru muri Kiliziya Gatolika baburanishijwe ku byaha nk'ibi ngibi. Musenyeri Sanders ashinjwa ibyaha bibiri byo gufata ku ngufu, ibyaha 14 byo kugerageza gukora ibiteye isoni, hamwe n'ibyaha 3 bijyanye n'imyifatire mibi ku mwana yitwaje ubukuru bwe. Hanyuma dusubiye ku cyamakuru bwiza.com aratubwira ko witwa Dani Alves arazwi cyane yakatiwe gufunga imyaka 4 n'igice azira gusambanya umugore ku gahato. Ano mukino wubatse izina mu ikipe ya Barcelona ndetse no muri Brazil witwa Dani Alves wakatiwe n'urukiko gufunga imyaka 4 n'igice nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gusambanya umugore ku ngufu. Ibitoro bigaruka mu kanya tumaze gutumikira badutumye. Igihugu ya Brazil ndetse no muri Barcelona. Urukiko rwo kurwego rw'intara muri Barcelona ni rwo rwakatiye umugabo w'imyaka 40 cy'igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 n'amezi 6 ndetse no gutanga indishyi y'akababaro $150 by'amayero azahabwa wakorewe icyaha. Byanzwe ko urukiko rukimara kwanzura icyo gihano Alves yategetswe kutegera urugo rw'uwo mugore wahohotewe aribura kugeza mu gihe cy'imyaka 9 yose. Inkuru isanga ku cyamakuru bwiza.com. Hagati mu gihugu cya Ghana ngo ibyo kubembereza abatinganyi bizarangira n'ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa Werurwe. Nteko ishinga amategeko ya Ghana ivuga ko umushinga wo kunonosora itegeko rihana abatinganyi uraburangiye muri uku kwezi kwa gatatu 2024. Ayo mushinga w'itegeko uvuga ko uzajya ugaragaraho ubutinganyi azajya afunga imyaka 5 mu gihe uharanira uburenganzira bw'abatinganyi azakatirwa igifungo cy'imyaka 10 muri gereza. Abanyamadini asenga mu buryo bwa gakondo basaba ko uyu mushinga wakwihutishwa vuba cyane maze ibyo kubembereza abatinganyi no kubahenda abikarangira ahubwo bagahanwa. Reka dunyiranga ibijyanye n'ibinyamakuru rero. Shimira abantu bose twabanye muri iki cyumweru. Hanyuma rero Bote Mushashi yamaze kugenda ngo tubwire amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Amakuru bateguye n'abagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Reka tumwe umwanya. Hanyuma ni topic abari kwa gatanu za True Stories ndetse n'ibindi gushima no kunenga.
cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio 1 n'umwanya w'amakuru ku buryo burambuye agiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Abatuye mu midugudu ine mu murenge wa Munyigina yo mu karere ka Rwamagana barasaba inzego z'ubuyobozi gutegeka umushoramari w'abasenyeye isoko y'amazi kongera kubakira indi ngo kuko bari kuvoma amazi avanzemo amavuta aturuka mu ruganda rwe. Hashize icyumweru ubuyobozi bw'akarere ka Burera bufunze inzu y'umuturage wubatse inzu y'amagorofa 2 mu murenge wa Kinyababa bumutegeka kubaka inzu ngufi ngo kubera ko aho yubatse ari umanegeka. Ni mu gihe uyu muturage we avuga ko ngo kumutegeka ibyo ari akagambane yakorewe n'abayobozi bamusabye ruswa akayibima. Hanze y'u Rwanda inyeshyamba z'abahuti zo mu gihugu cya Yemen zatangaje ko ngo hari ubwato butwara imizigo zabujije kwinjira mu nyanja y'Umutuku burimo ubw'Ubwongereza, ubwa Isiraheli n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye muri kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Abatuye mu midugudu ine yo mu murenge wa Munyiginya yo mu karere ka Rwamagana barasaba inzego z'ubuyobozi gutegeka umushoramari w'abasenyeye isoko y'amazi kongera kububakira indi ngo kuko bari kuvoma amazi avanzemo amavuta aturuka mu ruganda rwe. Ni inkuru yateguwe na Fundi Amuri. Nk'uko bivugwa na bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Cyarubaka mu murenge wa Munyiginya ubarizwa mu karere ka Rwamagana ngo kuva kera bahoranye isoko y'amazi asukuye bavomeragamo kandi ku buntu igahora ikorerwa isuku kandi icungirwa umutekano ku buryo nta wayihungabanyaga kugeza ubwo ngo haje abashoramari bafite uruganda batangira gucukura haruguru y'isoko y'amazi yabo. Amazi naravutse nyasangaho mfite imyaka 71 imyaka nayisanzaho cyangwa nayisanze mbese ariko nimeze neza ejo bundi haje umushinga bavuga ngo barashaka amazi niyo ngo yajyana mu ruganda ruguriye amazi yaho kuguta ntabwo ikintu cyo kunywa ari amazi twaravomaga nta kibazo afite. Hanyuma tugiye kubona tubona abantu bagiye bacukura mu isoko mo hagati tukajya tumbira tukavuga ati isoko ni kutwangiriza amazi ngo tuzabaha ayandi. Gucukura haruguru y'isoko y'amazi ngo byakozwe bizwi n'ubuyobozi kuko ngo abayicukuye bizezaga abo baturage ko bazabubakira indi nubwo byarangiriye mu biganiro kugeza ubwo amazi basigaye bavoma nta wayanywa kuko aba yuzuye imyanda irimo umugese n'amavuta. Ntabwo ikintu cyo kunywa byabaye ibintu by'ibiziba kandi barayisha amazi arasa nabi kandi n'umureko nawo usa n'umwenda wuriya mwana tsiriri mbese muri iki cyuma nta mazi tugiye kunywa. Twavomanyeze neza bataracukura no nta kibazo amazi yari afite nuko abazungu baje bagacukura nyine bikarangira uyu mugezi upfuye. Amazi aragifite cyane